azakora medical iracyapendinze noneho akabona kwinjira mu ikipe ya Arsenal ku mugaragaro. Hari amakuru ku munsi w'ejo yashyizwe ahagaragara n'ikinyamakuru The Athletic agaragaza ko ikipe ya Arsenal hari bamwe mu bayobozi bayo batangiye kugirana ibiganiro na Leroy Sané ku myaka ya 29 mu ikipe ya Bayern Munich, cyane ko atarongera amasezerano. Barimo na interesting ko ashobora kuza kwinjira mu ikipe ya Arsenal. N'ubundi nyine iyo bigeze muri iki gihe cya transfer ibiganirwa cyangwa se n'amakuru yose agenda ashyirwa ahagaragara. Leroy Sané hari amakuru yashyizwe ahagaragara yuko afite interest za makipe menshi cyane yo muri Arabia Saudite, ariko mu gihugu cy'Ubwongereza imwe mu makipe ngo bashobora kuba haratangiye ibiganiro ni ikipe ya Arsenal. Sinzi niba ku myaka ya 29 ari umukinnyi ubona waza kugira icyo yongera mu ikipe ya Arsenal. Bakeneye umukinnyi ugomba kuba bafasha mu bijyanye no gusatira. Nagerageje wenda kunyura mu byo bita transfer sheet cyangwa se urupapuro rwa transferi ku mugabane w'Uburayi. David Ornstein ni umwe mu bantu rero bafite imbaraga cyane muri Arsenal, muri yabaye no muri projet zo kubafasha muri media kumvikanisha iyi projet yabo. Ni inshuti cyane ya Kroenke family. Ni nacyo cyamuhaye ubwamamare mu myaka yashize. Ni umwe mu bantu rero ni reliable source kuri Arsenal. Rero agira ibintu bajya bamubaza, donc akavuga ku makipe atandukanye, ku bakinnyi batandukanye, akagenda aganira kuri buri mukinnyi. So tubyihusemo reka tunyuzemo amaso kuri Arsenal. Bamajeti, what positions will they be looking at in the summer window? Ni iyihe myanya ikipe ya Arsenal izaba ishakamo abakinnyi muri iyi window yo mu mpeshyi? Arihuta rero abisobanura atya: it's no secret that Arsenal intend to add a new number 9 this summer. Ati ntabwo ari ibanga, biragaragarira buri wese ko ikipe ya Arsenal ikeneye nimero 9. Arsenal considered signing a center forward last summer and then in the winter transfer window, but ultimately chose to hold the fire. Ikipe ya Arsenal yifuje gusinyisha umukinnyi ukina nka nimero 9 muri sama y'umwaka ushize. Barongera barabigerageza nanone muri window yo mu kwezi kwa mbere, ariko baza gufata umwanzuro kuba byihoreye. So this summer they have to sign one. Ati muri iyi sama bagomba gusinyisha rutayizamu between Victor Gyökeres and Benjamin Sesko. Ati bagomba gusinyisha umwe muri ba rutayizamu babiri hagati ya Victor Gyökeres ndetse na Benjamin Sesko. There was interest in Alexander Isak. Bifuzaga Alexander Isak, but the deal looks so complicated. Atariko iyi deal idashoboka ikomeye cyane igoye. Icyo tukivuyeho rutayizamu Arsenal iramukeneye, ariko abashoboka ni Victor ndetse na Benjamin Sesko. Bijyanye no kumukinnyi wa Newcastle bazakina Champions League bishobora kugorana. So in the position with Jorginho set to leave the club, ubwo Jorginho agomba gusohoka mu ikipe, they also have a vacancy in holding midfielder. Bafite nyine umwanya bagomba gushyiramo umuntu hagati mu kibuga. This will be addressed by the arrival of Martin Zubimendi from Real Sociedad. Ati ibingibi rero bizakemurwa no kuza kwa Martin Zubimendi aturutse mu ikipe ya Real Sociedad. The deal is effectively agreed. Ati ibijyanye n'iyi deal byaremejwe byose pending a medical ni itarakorwa, but Arsenal fans may have to wait for confirmation. Ariko abafana ba Arsenal bagomba kurindira. Real Sociedad have expressed a preferred for the deal. Ikipe ya Real Sociedad yifuje ko iyi deal to be ratified in January for accounting purposes. Ati bifuje ko yakongera ikavugururwa mu kwezi kwa karindwi. Yagurwa yarekurwa deal yatunganwa yarangizwa mu kwezi kwa karindwi ku mpamvu z'ubukungu. Uzi impamvu aba kwezi kwa karindwi nuko babara yuko azaba yagurishijwe mu ntangiriro z'indi sezo. Nukuvuga ngo bakrozinga 30 z'ukwa gatandatu umwaka w'abanyaburayi, bamugurishije mu kwa karindwi biba bivuze yuko bamugurishije muri uwo mwaka. Hari ukuntu rero mu buryo bwa financial fair play n'ibindi bagenda babibara. Ni Venice wabatangiranye umwaka z'umwaka ni ikintu kibasunika. Ari
ya akona ngiye kuvuga gatoya cyane kuri ibi bintu bya Sané nabonye na Bayern yari yifuje ko bakomezanya ariko Sané ni umwe mu bakinnyi burya bahembwa amafaranga menshi muri equipe ya Bayern mu 222 by'amapaundi ku cyumweru. Bayern rero mu gushaka kumuganiriza kugira ngo yongere amasezerano yari yamubwiye yuko yamushyira ku bihumbi 153 urumva bakayagabanya, ariko umu agent we ni umuyahudi yitwa Pini Zahavi aravuga ati ntago ibyo bintu mbirimo. Uyu Pini Zahavi ni umwe mu agent bakomeye cyane umupira w'amaguru, afite abakinnyi bakomeye, niwe wagiye akora amadiru, afite ba Harry Kane, afite abakinnyi bakomeye nka ba Lewandowski, ba Christopher Nkunku n'abandi bakinnyi. urumva nawe ni umuntu umenyereye cyane amadiru nk'aya ngaya, ubwo rero haramushakishiriza ariko gukomezanya na Bayern mu buryo bwo kukabya cyane. Pini Zahavi ntabwo ajya akunda ko bamwita umu agent, wahitamo kwitwa negotiator. Ati nge muzi impande nta by'aba agent se ncuruzi bibanza, ati ngewe mpuza abantu bakaganira nkabashyira ku meza y'ibiganiro nkabumvikanisha, ntago mba ndeberera umukinnyi gusa ni neza y'ikipe ndayireba ti byose bose shyira mu gaciro nkabahuza abantu nkabafasha kumvikana bagakorera amafaranga business zigakora. Hanyuma ku rundi ruhande ubwo kuri iyo couloir twari tuvuze y'umukinnyi ukinisha uburyo ariko asatira, naho yagize icyo bivugaho. Arsenal may need a player who is an option on the right. Yego ikipe ya Arsenal ikeneye undi mukinnyi ukinira asatira aciye imbere. Raheem Sterling has not been officially notified that his time at Arsenal will not be extended. Umusore Raheem Sterling ntabwo yari bwamenyeshwe ko igihe cye cyarangiye mu ikipe ya Arsenal, wenda ko batazakomezanya ngo bamwongere. But the expectations is that he will leave when his loan from Chelsea expires at the end of June. Ariko igihe ari nuko bategereje ko intizanyo igihe cy'intizanyo kirangira mu kwezi kwa gatandatu mu mpera zako bagatamubwira ko batazakomeza. Ethan Nwaneri can play that position but in the wrong term. Ikipe Ethan Nwaneri ashobora gukina uriya mwanya wa Raheem Sterling akinamo, ariko mu by'igihe kirambye. That leaves Arsenal without an obvious alternative to Bukayo Saka. Ikipe ya Arsenal sigara nta yindi shwa nziza wakwizera nk'iya Bukayo Saka kuri so that leaves that place in the market for Arsenal. Ibyo rero bita bituma uyu mwanya w'imbere uruhande rw'iburyo usigara uri vacant mu binongoye kuri Arsenal. Sinumvisha avuga muri ya mwana wa Atletico Bilbao. Ndayifite hano inde Zubimendi ntago numvishe amumentioninga Williams. Reka nyigusomera hano nayisomye nanjye hano kuri Arsenal's interest in Nico Williams is long standing. The coaching staff are also keen admirers of Real Madrid's Rodrigo. The numbers associated with hypothetical deal for the Brazil international, however, will be challenging. Nwango kuri Nico Williams biracyari long standing, donc ntabwo byegere si ibya hafi. Ntabwo ari ibya hafi. Coaching staff iracyashima cyane bita Rodrigo Goes, ariko nta kiragerwaho. Rero biracyari aho ngaho, aratekerezwa ariko ntabwo ari ibya vuba. So izindi deal rero nuko uyu munsi ikipe ya AC Milan ishobora kurara itangaje ku mugaragaro Luka Modric. Ni ibintu bishobora gukunda kubera ko mu bigaragara ikipe ya AC Milan yaba ari destination itari mbi kuri uyu mugabo. Nubundi nkuko ubivuga, dore uko gahunda iteye. Luka Modric kuva yafata umwanzuro we na Real Madrid bakumvikana gutandukana, kandi AC Milan igomba gutakaza umusore witwa Tijani Rangers ugomba kwerekeza mu ikipe ya Manchester City. Rwose iyi ni deal ubona yuko bisa nk'ibyarangiye.
mu gihe rero biri kurangira harimo kuri we kubanza kumenya ngo ese interest za AC Milan ziranyavantaje mu buhe buryo. Harimo rero ibice nka bitatu. Igice cya mbere ni igice cy'uko we nk'umukinnyi biramugumisha ku gukina kuri nivo hejuru, kuko Modric yavuze yuko azakina igikombe cy'isi cyo muri Amerika, Canada ndetse na Mexique, abone gusezera muri nationale y'iwabo. Icyo nicyo cya mbere, nicyo cya mbere nicyo agamije cyane, kuko urumva afite imyaka 38, ku myaka 39 umwaka utaha azaba agifite akabaraga. Yavuga ati rero reka sunike nkiri kuri ho nivo ahantu nyine heza i Burayi, kipizwi ifite ibyiharanira bizwi, noneho ndebe yuko nazagera icyo gihe ngifite ibyo gutanga. Icya kabiri, nk'umunyaburayi ni umuntu bitagora cyane wenda mu kwimura umuryango, izi za Espagne, izi za Italy, izi za England n'ibiki, ntabwo bisa no guhita ujya gutura mu buzima bwo muri za Saudi Arabia, wenda nubwo nyuma yazajyayo n'ibindi. Ku mpamvu z'umuryango ntabwo byaba ari icyemezo kibi nanone kuva muri Espagne ukajya gutura muri Italy. Usanga n'ubundi abana babo baragiye biga mu ma international schools yigisha mu Byongereza, ku buryo n'ubundi agenda akaribona mu Butaliyani. Harimo nanone n'impamvu yashingira ku kuba bashaka ubushobozi bwe nanone, ko AC Milan ni ikipe itagira ikibazo cy'imyaka. Kuvuga ngo urakuze, AC Milan ikunda abantu bakuze rwose, kavuga iti cyane ko haje n'umutoza wikundira abakinnyi bakuze, Allegri. Allegri ari mu batoza bikunda. Nzaba muri iyi projet ndi umuntu wumva ko hari icyo mvuze maze nafasha agaciro. Barakabye cyane kuko banasubiye inyuma baravuga bati, kandi abantu bibuke ko Mirasa wa mugani nk'uko wari ubivuze inakunda abantu basa nkaho bariho basoza kariyeri. Baravuga bati mwibuke ba Rivaldo baza bavuye muri Barcelone, baje basa nkaho basoreza muri Milan. Baravuga bati mwibuke ba Fernando Redondo, aho n'abasaza ba kera cyane nabo bavuye muri Real baza muri Milan. Ati ba Ronaldo, ati rebye ni ibintu twebwe tumenyereye ahangaha, kandi na Zlatan zo bundi no yasoreze. Ati kandi yo baje baradufasha, ariko nabonye nuriya mu director sportif wabo mushya Igli, niba ari na Igli, Tera Igli, ari umuntu usa nkaho yarashyigikiye cyane za rya Modric muri equipe ya Milan, avuga ko experience ye ishobora kubafasha byinshi. Azahabwa miliyoni 3,500 by'amayero nk'umushahara. Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Nabonye directeur muri AC Milan y'umwaka, noneho barimo barapropose n'ikindi kintu kiremereye, baramuzana ku mwaka umwe, ariko harimo na option yo kumwongera umwaka, extending mu gihe babona hakirimo imbaraga, akunyu n'agasukari. Hanyuma ku munsi w'ejo Rugaju nibwo deal ya Bruno Fernandes byatangajwe ku mugaragaro ko yabaye declined yo kujya muri Al Hilal. Nimugoroba rero yaraye atanze nyine nawe version ya asobanuye, avuze icyabiteye. Aravuga ngo there was an opportunity, Al Hilal president called me and asked if I wanted to go there, so I've rejected. Hari amahirwe yuko koko najyayo, kuko perezida w'iyi kipe yarampamagaye, ariko birangira ntemeye kujyayo. Ubundi wenda utarakomeza abantu banza basobanukirwa uko ibintu byari biteye, wenda iby'ingenzi kugira ngo twumve version ye yatangiye muri equipe nationale ya. Ubundi ikipe yahamagaye ajawe iramubwira iti, wowe ngwino hano muri Saudi Arabia tuganire imbona nkubone, wumve biri muri package y'ibyo twifuza kubaha. Nta kibazo uhakana ibintu wumvise cyangwa wemere n'ibintu ariko wumvise byari byo. Ageze rero muri kiriya gihugu kigiriye umugisha wo Imana yagishyizemo petroli nyinshi cyane, umugabo aramubwira ati, twebwe twiteguye guhemba Bruno Fernandes miliyoni 25 z'amayero ku mwaka. Ayo mafaranga akubye gatatu amafaranga yembwa muri Mani. Ubwo ni 700 ku cyumweru bari bamupropose. Adafite umusoro no. Nwango ya mafaranga kwa kundi bahita bayibara bataramu bakajya kumanura mu masogonda n'ibiki byose n'iminota. Ubwo no vango ubundi nwango kwara amafaranga y'abandi. N'abastarire. Abo bari rundi ngo ntaho. Miliyoni 66 ni 600 ku mwaka. Miliyoni 66 ni 600 ku mwaka. Zamaki z'amayero. Urumva? Oya 25. Hoye. Si byose. Nibyo miliyoni 36 ku mwaka. Zikaba miliyoni 5,550 ku kwezi. Uri kumva? Hakaza ku munsi 180.
ku isaha 7,600 ku isegonda amayero 2 per week isa kabarangaye per week ni 5,550,000 aho ni ku kwezi oya singibise do source ya hehe transfer news ibitangazamakuru bigira ntuza zitandukanye anyways ariko nari nabashe kubona bo bavuga ko bazamuha 25 per year birashoboka twese nta uriyo nta ubizi bavuga yuko bamukubira gatatu amafaranga yo muri Man U umugore we niwe yakomeje kugenda amubuza avuga yuko nyuma yo kuganira n'umudamu we yamubwiye yuko ku mpamvu za kariyeri ye nk'umukinnyi ukiri capable ugifite imbaraga ugifite ubushobozi bwo gukina kuri niveau yo hejuru bakwigumira mu Bwongereza ariko wese ko yabisobanuye yavuze ko ibyo yatangaje yavuze ngo there was an opportunity they were waiting for me, then I spoke to Amorim and asked me not to go. Man United didn't want to sell me then, sibyo na Man United reka ngo version irambuye cyane irimo byose nta kibitwaye tubihuze neza yes uko biteye byose birimo nibyo uvuga nibyo reka twihute gatoya ntitutinde. There was that possibility. The president of Al Hilal called me a month ago to ask me to go there. Ibyo nibyo. There was a waiting period on my part to think about that. No kuvuga ngo hashize ukwezi president mpamagambwe kujyayo nafashe igihe cyo kubitekerezaho hanyuma if Manchester United felt it was my time yego I would be open to go. Nagombaga kugenda. I spoke with Mr. Ruben Amorim. I spoke with the club which wasn't willing to sell. Navuganye na Ruben n'ikipe bo bimbwa ko batifuza kugurisha. So igika kindi rero niho avugamo iby'umugore we. I spoke with my family to understand if that was what I wanted for my future. Urumva? It was actually my wife who asked me not to go. I never said yes or no. Sinamwemere cyangwa muhakanire. But she insisted putting my professional priorities ahead of everything else. Dushatse twasoreza aho ngaho. Ngo harimo Man U. Ruben yaramubwiye ati mu byukuri mbabarira ntugende. Ikipe yaramubwiye ati ubwo umutoza atabishyigikiye ntabwo ari byiza ko twakugurisha. Abaza umugore we, umugore aramubwira ati ngendebye ibijyanye na kariyeri yawe nashyira imbere ko wakomeza gukina kuri niveau yo hejuru kuruta ko wajya aho abavandimwe kuri BNB bita mu bitabara ukajya ahantu dukorera amafaranga menshi ariko kandi naho ubibona ko kariyeri yawe ariko kikwereka ko Bruno yari tayari wumve nk'aka kantu Bruno yari convinced rwose ifaranga rega ni hatari ibaze ko yavuze ngo it would have been an easy move. I had Ruben Neves and Joao Cancelo there, two people I have a great friendship with. Avuga ati byari kunyorohera kujyayo kuko mafite abakinnyi bawe Cancelo b'inshuti zanjye za hafi ku buryo kwiyentegra muri ya kipe byari kunyorohera. Ni nkaho yashaka kubwira amafaranga ati rwose urufaranga nararubonaga naho. Ariko iyi deal yari nayo kuko nkuko babivuze Miguel Pinho mu agent wa Bruno Fernandes yamaze icyumweru cyose ari mu Barabu. Yavuyeyo ngagiye kureba match ya Champions League kuko ni ngo ni n'umu agent wa Nuno Mendes. Nibwo yavuyeyo kandi n'undi bose naba Portugal n'abakinnyi bari muri agence yari yatangiye ibiganiro ahubwo utwo tuntu twaje mu biganiro twanyuma nitwo twatumye witwa Bruno Fernandes atajyayo. Ku munsi w'ejo ikipe ya Chelsea yamaze gutangaza ko rwose itazakomezanya na Jadon Sancho. Amasezerano y'intizanya zarangira tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Sancho nawe yamaze kwandika asezera abakunzi b'ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea igomba gutanga $5,000,000 nka penalty zo kuba itaraguze umukinnyi urana w'ikipe ya Manchester United ubwo yongeye umukinnyi wa Man U. Mani igomba gushaka yimukira. Igomba gushaka aho mukinisha nahoze ndeba bamwe mu bakurikira ikipe ya Chelsea bavuga bati Sancho n'umwe mu bakinnyi bahembwaga amafaranga menshi kuko rwose Sancho
ngo yari ariho wifuzaga mu biganiro ngo ashobora kuba yaragiranye n'ikipe ya Chelsea kugira ngo banamugure ku buryo buri permanent. yarifuje umushahara w'ibihumbi 300 by'amapawundi ku cyumweru. bakavuga bati abakinnyi bacu Enzo Fernandez ufite 180, Palmer ufite 130, Caicedo 150 kukorera 110. ati ari n'abakinnyi badufatiye runini, uyu nguyu 300 twayamuha gute? Biragaragara rero ko agomba gusubira muri Man U, kandi Man U nayo ifite hari abakinnyi bamwe na bamwe bashobora kuyisohokamo, barimo nk'aba basore Rasmus Højlund biravugwa ko ushobora kugenda, bikavugwa yuko Joshua Zirkzee ashobora kugira gutya agasohokamo. bakavuga bati rero nta wamenya, tuba dukeneye no kongera effective cyangwa se kuba dufite abakinnyi benshi bakomeye ku buryo tunakina n'amarushanwa menshi. ubwo rero Sancho agomba kugaruka. ariko ngira ngo Regan bizakunda kugora abakinnyi b'ikipe ya Manchester United. sinzi kuki Manchester United ari ikipe ihemba amafaranga menshi kurenza andi mu Bwongereza, kubera ko abakinnyi bayo bose baba baragiye muri loan. igituma batagurwa ni amafaranga bahemba. Marcus Rashford na Mbeumo ari kubasaba 2.5 ku cyumweru. yego Mbeumo urumva Mbeumo arimo arasaba miliyoni 250 by'amapawundi, uwo miliyoni ku kwezi. yego uwo bita Anthony muri Betis yitwaye neza, barifuza bakamwifuje. uwo bita Marcus Rashford ntabwo yitwaye nabi muri Aston Villa, bakwifuje kumugumana. Jadon Sancho ntabwo yari afite imibare mibi nk'ikipe ya Chelsea, ndetse unarebye n'uburyo yasezeye. ariko usanga buri gihe ama equipe menshi impamvu atakitivetinga abakinnyi b'amafaranga bayizamo ibakeneye cyane, noneho mu kubakenera cyane kubera ko itagize success mu myaka yashize, interest zibari dohango ijya kugura umukinnyi n'abandi bamushaka kandi benshi. so proje yabo rero mu buryo bwo mu kibuga byagaragaraga ko mu minsi ishize itari proje ikanganye cyane cyangwa ishamaje. nta nubwo hendwa ku mishahara gusa, ibanza guhendwa muri transfer fees, amafaranga yishyura. noneho ikareshyeshya club yawe ndetse nawe ubwawe naje wawe amafaranga iri bukugure n'amasaleri izaguha. inyota rero kuri Man impamvu bo bemera kuyishyira hejuru cyane mu kuguha byose, bo babizeye yuko bakeneye gukora ibintu biri quick kugira ngo basubire ku gasongero. nka Chelsea yo yamaze gushyiraho rwose icyo bita wages limit, bavuga ko nta mukinnyi muri iki gihe bazasinyisha uzajya urenze 200,000 ku cyumweru by'umushahara. niyo mpamvu nta nicyo rwose mwirirwamo negosiyo ushaka kurenzayo. baravuga bati dukeneye kugira payroll itaremereye kuko dufite abakinnyi benshi duhemba. so Man U rero igomba kuzajya irindira abakinnyi bagasoza amasezerano, cyangwa se ikemera kuzajya batiza ikagerayo yishyura mu makipe yabatije, hanyuma n'izo kipe nazo zigatanga igice gisigaye. nka Real Betis nayo yibwira ngo itanga amafaranga 220 ku cyumweru, yajya kurahisa ngira ngo ni byinshi. ariko riga buriya ngo Man U ngo niyo iri mu makipe atazi kunegosia. witwa Giuseppe Marotta ni perezida w'ikipe ya Inter, ngo yarabasetse cyane ubwo yazanaga witwa uyu muzamu wa Man U Onana ari muri Inter, yari yamuzaniye avuye muri Ajax aziye ubuntu. ngo Onana yamwifuzagamo miliyoni 14, ngatanga ibiganiro na Manchester, ngo Manchester biraje ataranayibwira igiciro, biramubwira ati turabakubita 25. arabaseka cyane, ahita babwira ngo yikinira, ahita babwira ngo mumese nkane, ngo batazuyaje bahita bamuha senkane, ahita aguramo uyu muzamu yazanye kuri miliyoni 5. Yann Sommer yungukamo miliyoni zijya muri 45 kuri umuzamu mwiza kurusha Man U yari cyane. hanyuma indi deal ihari ni ya Milos Kerkez kuza mu ikipe ya Liverpool avuye mu ikipe ya Bournemouth. ni umukinnyi mwiza ukina kuri kurari y'ubumoso yugarira Liverpool. irabibona ko imyaka ya Robertson iri kugenda yegera hejuru. ikindi nta no mu backup mwiza yari afite, ni umwana ufite imibare myiza cyane, umusore ukinisha ingufu nyinshi mwiza kabisa. Abasore ba Liverpool bakunda gukora uruhande rwose akazamuka karuheza akazagendera ama crosses. probably rero bidahindutse uyagomba kuba aza muri Liverpool, ariko ntagomba kuhagera wenyine. Florian Wirtz yakoza gashya, yahishuye amabanga yuko rwose kuza muri Liverpool bishoboka cyane. Florian Wirtz umunyamakuru umwe mu banyamakuru bazwi cyane yaranditse aravuga ati Florian Wirtz arashaka kuza muri Liverpool ariko akambara nimero 10. iyo nimero yambarwa na Makaristeri. ego buriya hari ibintu usubiza abantu gahita babona ku ikipe rwose uri hafi kwerekezamo. arangije ahita ajya kuri story ya Instagram ye ati
ninde wavuze yuko ngewe nshaka kwambara nimero 10 ati ibyo bintu ntabyo nakora njye nubaha abandi bakinnyi ati ibyo musoma byose ntimukabyizere abantu bati kudahakanye kutahakanye inama ya 19 nabyanganye ni nkaho yavuze ati njye nubaha abakinnyi bagenzi bayo ati ibyo byo kwambara nimero 10 ntiyahakanye ko ataza muri Liverpool yahakanye ibyo kwambaramo nimero 10 undi mukinnyi Liverpool nanone yifuza ariko na Man City yifuza ni Ryan Cherki kuwa gatanu icyumweru gishize umutoza wa Liverpool yavuye mu biruhuko ajya mu majyepfo y'Ubufaransa kwibonanira na Cherki amusobanurira projet bafite yo kwa bamugira umukinnyi mwiza ariko ibiganiro na Man City ngo biravansa cyane ku buryo ni likely scenario rwose ari yuko uyu mukinnyi yakwibona muri Man City kurenza muri Liverpool. Isa yacu ya kabiri turaganira ku Mavubi